kawadwe dwumadie na ede bra wo bodua se ne yedrei ene nsem akoso o man mu dɔso efa isin sensemi hu yebedi hu nkomo efa nsem akoso free SHS ene ye hwekwan se special prosecutor betimi aba na wabɛyɛ adwuma ena afa nsem akoso o bodua se wo mo ane yebeche bi ye ne driver fo ne bi ni nkomo ye ne eye bodua se embre wan panimfo kɔde nyina bedi nkomo ne ahede akoso e wo bodua se ja machi ye na ye say from Samson yo Samson edi nkomo Ghana outie news today pass na ekoso Ghana outie news bia ense da anya oda hwe kwase ebe ye niye okay Mr. Mohaka can say bodua se ya your hospital no ohin nya kroma na hospital nso wonye ne ye obi ya ne kwa wono ko so du pe no wewu wo ba no wo for nurse fo no wo bobo ama no mo na tumpo no yenyi nurse fo a doctor kwa yenyi bi wa internet fo aka fo pe no wo kroma nti me ha no waka ne ha kawadwe dwumade ne yede bre waja ya fra say achemde de Michael ensem akoso Ghana what be special prosecutor isin sensem obetimi a kire wadwen ensem akoso obadwe ase aha so obetimi menim se staff a kire ya adwuma bacha ye adwuma pa yo na de ma tese ho bibia boko eguso a ba me ha ba kun se bodwe ase fi kaso ko bodwe ase kwan no de enye kra ye de kan na mo ene si ene tena si yes pass nye to nyina se ye ma e kawness no so ha no mo ha e be se driver so ko adwuma no esa na ho so chiro so driver kawness is mba wo so onye ochopon esa de bia na ma o titi nti o ma ye ya ka kamen kwan ka ho hwe na ye kwan no o misi afi ye station so ye ni station se wa ba we ni tua e jan kwan ni elodu abre bia ni cancel for so di ho kwan so mo ntwi nka hwe nkyere nti ye be se o ma na na oban no onhwe na o meboa ya kakra yo ye be na se bodua ase ho nkomo ene ye je ye fra say me de Peter Kwesi Yanko utie news me say pa then they take what news I feel that pe can want some news apart from bodua ase oh news de me je de special prosecutor aban dereba no ye nyina ifuado na mo me besra aban de mo ye na onkoye de nyiyimi bi wom aban yimpo obi o ya aban adwumo MPO ho obi ala obadi aban sika no o da wode na fa kwan mi do mo ye de we yimu na wa ba konti wo wa nkoten wo de na wo ka aba fufuro aba dada yo se bon rebema o da aban hwe no yidame yimpa na edi ama mo man no sika na obebem no watum da aya da ma ye nyinara bi na ye ka ye kwan ho asemi se sika no wo ho a obotum na wo da ye kwan na amaye na ye so ahoto aba ya afam nti wo mo nya hwehwe anyim eno achi bodua ase o how be na wa ha oh bodua ase e kwan ni fi ho a kwan ni fi ho a inwura soro ha we adwen inwura ha we adwen usande zoom lion fo no ya tede wo sika no mba nti wo so wo ye adwuma no kakra na wa pa aba nti amame inwura wo krum sese nsoro tutu so yara aba nti sa wo boa wona wo twan wo ka ne de bia wo sese inwura na me jedira nka no so bobo an pa yo ye be da se pa eja akire na dwen e fa nsem ekoso e wo man mu bra na ye Ghana ni ye fra say e from Ibrahim so yo Ibrahim boko de pacho boko yo ye di nkomo nsem ekoso Ghana na me ka say utie news wan nsem ekoso ne aban ba ye free SHS e hwede mu se beba and Minister of Education wo ye media press and ho se minim SHS BEC nkole so hwe aba SHS ye kura e ba ye ho se mpi na ye twam o tena say minim uka ho asem afa di akoso obodua so betim de aka ho okay ni akoso obodua se de e fa mi medwuma mu asem de medwuma mu asem de ha me se me GPR2 second trustee medwuma mu asem ade ha me no ye bebi a ye load no enye maye nti ama kwan so ene ye load kwan no so ye load wo so no ye ne drivers all the time bia ye kontokwa ene so obi gina load na so wo be gina echi na wo fa enya de a ye beti ase ama wo nti all the time bia ye ne ye drivers ye no mo kontokwa ti ade a minimum wo bodwa ase e wo mi medwuma mu asem no no me da ase pa wa kana adwuma mu asem no ne de ne hia no ma branch e ton socks bodwa ase wo ye adwuma yade ne nkomo se abrante wa ade wa nko school wa ho me na we school there sister na we school ade na wonya adwuma fofora na socks no na abaye me sua fitani ade me wie no e ho no shop no master waja wode ton cars nti business na me kakra na mapa bia kwato azu na business na ekosen ya na marketdays na ye be na de enye na marketdays be me ofie me nya hwe na maba na abaye okay me buy ni kwa akra kofa na me buy ni yo ye ni nkomo sabodwa ase ya na otie watena afie be sen okay me ntie mo ka so be ha na me yadwuma yo how ben na wo pese oka ho asem Ghana ensem wo ekoso nyina wotie news ni ade na pese odi ho nkomo
Oh, Ghana de ensem no dos nya me ka mitimi nkan nyina be kakra maka say say mpanifo no omomo ayin yesi de say bi school de ntima nko bi enko akiri nti adwuma ye ni so omomo betumi na bon yanka e be do mase yo wakane de internet so hwe kwan say aban ebetimi de sa free ye friends one day say one factory bi aba no anya bi ayo ene ade ye di nkomo wo bodwe ase ye ne bodwe ase adwumayefo ene wo mo ete bodwe ase na edi nkomo ye friends but your friend yi man ba aka Boboye ni o fancy la de o ja se mommy ye di nkomo fa Ghana nsem mo ekoso Ghana ho easy and somewhere ekoso electoral commission na making special prosecutor and some aba any ade minim eno achi bodwe ase minim se bia wo ya brante adwuma wa ha ne ade a wo ha mo pese mo ka bibi ti o mampanyin na efi obo amo a okay mommy boja ase ade adwuma bi ani adwuma e wo ha ne se abroba adwuma no na e bia boy wa ba ko tikube akwakra akoton by boja se de adwuma bi ani na boja se ahensem no so e basa ntokwanko ohine bia so ni krom ha nti ama boys no jimia no mujimi na se aso market no o ma se market no anka sa di asa program ye betumi aba boja se aba ebi the whole Ghana wo hwa boja se market no so e to so be se 3 or 4 but se o ma se market no ma me fo no mo nton ade ama bukuma fo no so o mo lodu akwan no de bia ntokwa nje si anu boja se ane de ensem pi na ememu nsem so two o memu nsem no so sa kunkum bag ya bi no mu yiyi na ma mo fra no nsua de wo be hia mo fra no na kunkum bag ya nsem nko no mo ka o me ko school o me three exams no mo feri nti o man peni na so o ye bibi fa on e market na ye hia pa ene ayin nsem no hia na 3 ye zoom line no so fin ba market wa won pla mintu se ye nti o mo ka o se de o mo ndi market na ba market na ba sa nti boja se de nsem ne de mo mi ya bebre ye france e fra me odesi yo odesi ye nkwen omamu nsem na ade okam ayinfo omamu nsem asahemfo aye de ayinfo nkoso wa ha ya marketing ye na ade zoom lion for na ade na wunya adwuma be na adwuma bi ni amiko jalod jalod ye de ade jalod ya ko fe jawo bush ne ya ko yi wa akra ne de bia na ya ko a week atansi sumtimi ko sheba to achifu mankesim side ne akwabanti no na boa oh ese adwuma bi ni atimi so me fight ya kakra to hwe kwan so aban betimi aye bibi one district one factory ne bia ye na kan de ba de hempa na betimi aye oh say ba de say me wo ho abroba a wo betimi akoti bia be yo me wo ho nti ene de me nua be man de ka me fo ano so eja ye nkwa e frose de ofa jekum ofa wo betimi a kire wadua de ekoso wo Ghana ne obodu ase a ye ha de no kureni problem de se de bia ye ti wo news so ne mo ne keka no o ha no de bibiri ye ha bodu ase ya sa de ye problem ke se ye loro kwa no se free so aduro e de bakuru a adrawa fo no esa kwan na ye nti no omodi e more than ne wo so omodi wo fa kwan no so awa so benhunu ya tutu kura ande kire se enye kura emse mejo eyin ana afi ekuafo no so nzo ya no mu nzo mu hia mwa kakra afro ban no nchen se de bia obetimi de aboa no mu nzo mu dwuma ye de etumi aye nkoso because bebi o mu mfude no wo no eho ehia se kwan no ombetwa so kakra ma wo se de bia o mu nzo betimi e de won nyoma no etimi aba se de bia o mu nzo mu betimi aharo mu kakra e dey france the frame nana ya o yo nana che wadwene Ghana de ekoso ene special prosecutor free SHS nyamba de hwe kwan se bia September aban aka afi CJ nsensem no na afi bodwe ase ha mo ha wa na de atodwa yo ne edi kan em se medical ka bodwe ase asem bodwe ase asem no em se ye mpatamu ha na hwe a do nyama ekoso na em se mpanfo na yi o mo no mo moa yen yi na oba obeka asem de nanso oba onye ne yesese oye yo free chess no so em se oman president no bae no time nko bia nti ese ye man mre ne time na wa hye no ye hwe se obetimi edisu a na ese ye pentem a na enye fe nti ese ye nye otwen honhom na ye hwe de ewonimu a ode bema Ghana man yo na how na obodu ase a wo chese mpanyimfo nye ho adwuma ne bi ne sai yo ye hwe ya kwan ya akwan emwa enye em say ye marketing so de bobu em say ye honorable hanatete ode ne sabeka so obeye enso
kodu baby na kodu baby say Africa de turret na omo ba be ye wo ho mpanyimfo bi so etutu gina mu say no nya de say on be pene because market pene say ma say de be ye turret wo ho nti mu gina mu ama say market na ekonko ho ma ye hu ne e de koso nti ye hwe de ye yi ni say no onso ma e bibi pa enye de ma yen Newman College of Nursing Adom man ye de kan wadwe dwumade de bra obodwe ase ene ebutu e ja frozen e frame Shaibu yo Shaibu kan wadwe mpacho mi nso adwuma me ye ni se me to carton last year eba this year me hu nsesan wo mo aban a oba o ka se oba duty ne ho ade ombete so but ye ba no ye hu se spare parts no mu na ya tete so but ukoyi ka wa habo a first ne ye tua no sesei difference abem nti ama adwuma no asesese aye din kakra o kraka na eba o kwa habo a ye ka se 1000 a o kwa na akoda ne be 1005 maybe nso wa homboa anye de ayenso sa nti ohono yenhwe man because yes abano yes sign because of your favor but as a ye hu no enye sa na mo kan nti minso ma adwen kire a mi wono no e na ha nso ye hia hospital clinic na e wa ha nso ha nso kuro no eso se wa hu se aha se wo yale na e de wo kwa yentimi admitu adesan kura agi se obafie maybe wo nso wo yale no esese oda hospital 3 or 4 days wo ho to ansa na you ba wo kɔ hɔ a den kura agi se obeda wo fie nti esese ye hwɛ na yemfa hospital nso mba kurum ha na de kawadwe dwumade ne de besie badwe ase ene de kawadwe dwumade de free bre wo Newman College of Nursing Adom ene da ye ne nam mpotemu a ye de kawadwe dwumade de bre wo ne Ghana ye bo ma mpagini ma na buman ne ye bebo na kwan be so ye be wura Ghana ne ntwero ne ntwero da so de ye kwaso nyina ye yie pie no ma mpagini hunu no watumi hu bebi o de befa na atumi aboa members of parliament ye to aba ye hwe kwan sabato a beto no o metumi akọ parliament a wo me ye ne wie a o metumi alobi ma ne metumi aba ye mpeso aso na so ye ho ahale ye no nti e na bedwam dwumade ye si monte so a ne mudi nkoba no nti na nkoba kwaso o man mu ya kire adwe wie na ye de besi bodwe ase wo mpota mu minim de ye wo ho ye pebra ye beba ho ne ye ne mo aba bedi nkoba na ya makramo